Hello everyone, welcome and welcome back. Ado video se ubiramani mayam ngasi se ko viral makeup hack ra try tawdoi ado ahan ba hack se mayam pisum gi ni abako moina haidi pisum se khoina yam lai na tawna yang na tawna yekpa gi hack ni abako ado kaidori ahan da black color ama lawre brush ama da ado pisum gi mathak se ka fatna taira ni abako fatna tairaga ado ga wipes ama lawra nan thok ba ado ga pisum yam natural loina faji yai be mong ni abako ado ai hoji pisum gi pibam se mayam ubire dana fajadra natural loida sumaina pamade mayamsu hack se try tawro ado mayam phagi tawbani abako asagi hack se mayam tawbiranu sung tawbiranu matam su changba aduga hojikan matam da bu kana pisum yak pa heitage ko angang phawbo loi heiyaba heitabo raga su matam khara changa sum tammo aduga asigi sung tawbiranu ado next mathang hack amu yengasti ado video da ukre ko mayam han bada ka tawni koi mai se yong dumaina ye ani khoina haidi mayam contour ama hana lauraga correction ye ani ado mathak tu ga concealer ado matungda muka blush blush tu lipstick na yek tu ni abako red color gi lipstick na ko ado is mind na ahan bada yong man ngei loina yek charage ado mayam ai contour छोटी बच्ची हो क्या do mayam aina hack tawring aida ai contour stick tek thogre yam sauninge mayam yam sauninge ado ke dawni video se khara sum na hand way damakta sum hoi kai skaite ado mayam aduna mayam like to bako wiganu like tawram maga chatlu gi video se okay ado yahan brush maina gol tairani tairaga aduga ko ai sumaina makeup hack tawraga ke ni kaina khalam balai raga su ko igi video se uraga sum gyan taraba ko kyam phajade do dum asika dum lawsallo ado ai lipstick ama lawraga muka tairage aduga mayam igi comment da ko mina ingonda yong male hairasu ko ai su sawning ba layaroi ado kaino haidi igi hoji igi pibam se ko yong dei su helba helibani ko yo ado itana ba tum gi be bhabani abako tumdra de ai buraga mama ne na sakhang da bagi mong da leram tuini ki angang ga ki dana ko ahing tumoi ja da be mong leram tuini abako ado seri final look ya yengbiro phajadra ado ai hoje ko foundation ama lora khachi mai se texal lage natradi mathang hek amuk taw doimina ko ta thonglai radi matam no changani abako ado amuka next hack sam yengasi asidi mayam yamna kana ba hack ni ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ under eye da ko khara dark circle leiba sing do oragadi ko concealer amaga blush amaga ko lipstick oraga sky de red gumba pink gumba oitaba ado lauraga ko sumaina na videos ta blend tabo sumaina tawbiu asige se मैम try tawni yengu yam kana bani ado mathang amu yenga ये बड़ी अच्छी बात कही आप मैम video do urmani मैम nose contour tawbagini nose contour tawdaba hitaba mi singini abako ado मैम asigi nose contour ku taw sibu kana tawduino मैम ado ai di sum try tawno on mani मैम da makok ta khalam ba leiraga su ai video se uraga gyan tabiro singbiro ahan bada brush ama lawraga contour ado phatam naton se loi tisallani abako sumaina bu kana makeup tu du मैम ado video da bu ko video do be khra yeng ni ko in person daga already ko ni ki dana makeup rai ko ado kai tawri ahan da contour se taisallani aduga powder ama lawraga nan thowai aduga gi akhoi gi naton se yam phajan ona akhoi video do utkhi dunia ba phajani hai mong ya ba ado myam yeng biro gi video sta aduga se gi hack se try tawgadra tawroidra ko yam khan biro ado next song yengasi अरे कहना क्या चाहते हो handa mugisana ko eyeshadow hack ni
asina kadori aikogi eyeshadow se color se ahum khangde mari khangde manga khangde ko somna kyam jam thamningi bako ado ahamda dark se kunarom na thamdoini outer corner rom da outer v rom da ko adiga gi dark adiga gi mum khachitang pathaba adum khara sum pathara laktoiba aduga loislak padana kaino simri set ama lauraga tairaga sum blend tawdeba ko aduga aikogi eye makeup se yamna yanga tawna loena hayaba ko koina haimer makta matam leitidana eye makeup tawbagi aduga adu matam nuga sigi hex tawna haina ba ko ado moina tawdati yamna fajai mayam ado aina sigi hex se ko mayam aisu oigadra pass oigadra haina khanna tawbani ya ko isu ado khangde ngonti yamna fajan tawna ude ado mayam try tawna yengninga di sei se try tawna yengu next hack amuk yengasi segi hexidi mayam aidi tawdring mamangdagi kano oire mong mai mong sibu uraga ba ko kanana bu sumaina bu eyeliner yek toino ba ko sidi eyeliner hek ni aba ikhoina eyeliner yek pada wing liner yek pa hita bagi mi ni aba ado hujikana tamse bu mayam kana bu eyeliner yek pa hita ge angang macha bolo hina yek ba ko ado si yek pui damakta selotep sumangan ba duga powder kari ka khoina du jam phajan tai raga foundation kari ka ko selotep pa mai napsan bataraga di tape aduga mayam paklani foundation ko loi kokhrani ado naton ga sor ka phundui to mayam ado hanu smaya napoy selotep se matam chang nei tauna sumai tawraga amuba color ama lauraga ko sumai tai doiba ado aseki se mayam eyeliner budi ko phajana budi oya ba ko ado oraga su mayam eyeliner yep ko kana haitage ko ado haita bataraga su ko khachitang matam changna tambiu yam luda bani lai bani asumai matam changhanna kana na tawduinu sumai na kana ki duino mayam tawgada tawroidra mayam hek se su mayam sum khanbiro agi ona di sumai na tawna de kezaro yare ado keda su tokcherage ko ado amuka next hek amu yengasi ado segi hexade mayam ayamba youtuber punamang asu try tawraga ko pass oi na haina sum u phangi aba ko ado khangde mayam aina haitana tawrena karino adudi khangdre aina tawba matam dadi mayam sum result dum yengbiro ba ko video siga ado ahar bada kai tawri kaino blush taire adogi mathangda contour amu adogi mathangduga muka concealer ma lauraga tairaga asum blend tawthok toiba punna ko haidi contour blush highlighter ahum bagi thabak asina zum tawrani gi mong ni haba ko mayam aduga natural agoi gi phajali ay smai tawraga ado gi film se kai mali mayam phada ado mayam ado blend tawrage hojik ado je ye ngi de ko mayam amoi di ko mit makha da su muka ye iya ba ko ado aina ko kawre loina yek manna ko kata yek toino ina ado na ye haudre ado sigi yek se mayam khangde fajana taw bataraga di pass oi basu yai but agi wona di hojik aina oina di sigi hek sei tawroi amaram di si maina da tawno bu kana kenna ge mayam chumna sum kebadi hendorana ko mong ado khangde sum hoi nong phado ko sum nok pokhot pagi sum ko aikoina dum tawba yai ba ko aduna asigi se ngo mayam aina yek na sum leiring da loi kangjan gare aduna ai makeup fixer capsule laga ko kano sana sponge na blend tawba jadana ko khutna mu ko nek khare ga blend tawrini ba ko sumaina bu kana na bu tawna gi ba ado mayam ngasi video semba da ko igi makeup hack sing je ko akira tawdra su pass oi draga su ko yam nungai gre yam enjoy tawgre hana dagi khara different oi tawbani na ko ado amuka next hack amuk yengasi ado sigi se yam interesting ni mayam haujikan yamna tawnariba ko ado kaidori aikhogi lip liner ama lauraga ko aikhogi chinban gi leiriba shape asigi khara over kano tawduni over line draw tawduini aba ko chinban ji chauthun duini aba ko ado lip liner ama lauraga smai hani aduga lipstick ama lauraga itharani mayam aigi haijawaide mayam na nganu chinban taningadi sigi hack se try tawna yengo
ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯤꯞꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯅꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯍꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯇꯧꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯥꯏꯅꯔ ꯄꯦꯟ ꯂꯥꯏꯅꯔ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯅꯥꯇꯣꯟꯁꯦ ꯌꯦꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯛꯁꯜꯂꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯅോ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯆꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯔꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣ बाय बाय टाटा गुड बाय गया ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯦꯛꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯖꯍꯥꯕꯨꯖꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ